Hello students, mani first video sini class 10 ni chapter biology chapter life process omna part 1 he nadi first video am pore part no faine am pore kaisa sing continue khaine ta pula part 1 so sung oza continue khaine chin chapter life process mane tamo oza pula sung definition na liana oza english basic jak tongo the basic functions performed by a living organism to maintain their life on earth are called life process pula no kisa ma phunokrane oza kisa spelling sayang thangka oza livingc anyway to buji lagra na the basic functions performed by a living organism to maintain their life on earth are called life process মানে এমন প্রসেস পো যে কোনো একটা জীব গনা এবা যে গথাং নংআং হাই এবা যে কোনো অ্যানিমেল বর এবা যে কোনো প্লান্ট হনম সিরিনা বর গথাং তনা বগৈ বনি শরীও গোबांमा বনি বডিও गोबांमा প্রসেসেস চলনা নাঙ্গো गोबांमा জিনিস চলনা নাঙ্গো am solia khabrok thangya po a process no sung life process ne no in fact sung living organism eba je kathang je organism sung tam islam jago pila to sung cell ba islam jago am pore sung tissues ba islam jago am pore se a tissue rok mili bisini organs lam taksin sorio kungma organs tongo jemon sini heart tongo sini lungs tongo sini kidney sini ni system of the reproductive system digestive system various other system most important organs in the brain botongo head ba tabu o organs rok boni je samung je khana namoni borok khayo janja je khaite borok khayo jemon heart bongka tam khaibo nin sorio thuino pam khayo ngai am porani ni lungs ka tam kai boni ni sorio oxygen no sa tha kai pam to khaya to khaibo oxygen no fatar ni atmosphere ni absorb khaine ni pura sorio bo roro abor ni kidney tam khaine kidney khayo boni ni sor ni joto hamia ni body ni joto hamia waste no bo fatar ki roro ahike no mane o je various organs broboni samung khayo jate samung ni hoite je processes ni hoite nunga gathang tona tui ya processes jesini various organs sonok kathang tonna bagi je khaimani a process no sung life process ne no engke sung tawo ko slide on aliana various type of life processes tamo so pula o jaga norok nukha oja seja nutrition second phane respiration third transportation fourth excretion fifth control and coordination sixth growth seventh movement eighth reproduction tabu o jaga o sini o je chapter since life process je first chapter biology ne o jaga se nutrition respiration transportation excretion no sung porlenyo chatta life process no porination amni pore control and coordination the reproduction no sung separate duita chapter hisabe porlen class no kintu growth tai movement no sung completely omit karnai class 10 ni scope gribora so okay sung sini next slide thangla na next slide phayo the characteristics of living things tabo ko jaga the characteristics of living things mane no tabo sung to saimano sung saro dui rokom ni objects tongo kaisa kathang object teisa ka kathoi object taw nung bo object no kathang hnai bo object no kathoi hnai na bhaige saiman bhaige saiman kathang bomo kathoi bomo amno saiman na bagai characteristics sung tar bujlayana so first criteria first characteristics kuno ekta object no kathang hna ha ka bortamna na living things can move by themselves boro niji boro soli mana na ngai kaisa pathor bo niji
জীবনো চলিমিয়া কিন্তু नों एबा कायसा एनिमेल एबा इनफेक्ट कायसा नोंनि माइक्रोब एबा कायसा जे बैक्टेरिया फांथुन जेखुनु तेबो चिकन जे माइक्रोस्कोप पॉइंट जों खस्थ' खालामनो नुनाय जिनिस बो पॉइंट निजी मुभ खायमानो किन्तु आमो हायकेनो गोमा मानिबो दङ जे निजी मुभ जखायमिया सो लिविंग थिंग्स के एमन जिनिस फ जे निजी न मुभ खायमानो जे निजी मुभ खायमिया जिनिस न कसं नॉन लिविंग थिंग होनो फॉर एग्जांपल आङो जा ताबो कायसा कार कायसा गाड़ी न गाड़ी नॉन लिविंग थिंग दा नॉन लिविंग थिंग बो तो मुभ खायमानो but it doesn't mean that it is a living thing because kaisa gari nung bono solir kaise bo soliu boni jile solimiya kintu nungle nijino solimano so hisabo nung kuthang kaisa gari khe kuthai second characteristics na na living things need food air and water amitam bujgasang je kuthang jinis bor je khon thangna bagi tam nangnai samung nangnai nobar nangnai tei tui nangnai nung nango ang nango in fact संसाराव जत गोथांनि हिनजावनि बर' जतन नांगौ किन्तु जे गोथै जिनिस जे गोथां जोंनिया बर' थांना बगै ना फुड नांनाय ना एयार नांनाय ना दै नांनाय थार्ड लिविंग थिंग्स रो ग्रो मानो बर' निजिनि शरीरनो बारि मानो लग्रि मानो तरि मानो जेमन कायसा क्लिबसा नांनायनि हे क्लिबसा तोनिया बास्तासे तरि कायसा एडाल्ट कायसा कतर कायसा बयस्क बरक थां किन्तु कायसा गारि बा गारिनि साइजन बासायाव गारिनि साइजन थैलांनाय कायसा पाथर आ साइजन तंनाय आ साइजन थैनाय बर जीवनो ग्रंमाया हिसाब तिसं साइमानो सब गोथां सब गोथै फोर्थ पॉइंट लिविंग थिंग्स रो दे कैन रेस्पोंड टू चेंजेस अराउंड देम दे आर सेंसिटिव निन बुसकां तामुं तंग नों नुगै नों सेंस खायमानो निन बुसकां सातुं बलेन दातुं थारा थान्दा कोना कलम कदा कसा नों साइमानब्ले किन्तु कायसा नॉन लिविंग थिंग के जीवनो आमरनो रेस्पोंड खायमानो बो कुतुंगो बा आमहाइन तंनाय कसांगो बा आमहाइन तंनाय सातुंगो बा आमहाइन तंनाय जा जाखोना दिन तंनाय बो रेस्पोंड खायमिया जे रेस्पोंड खायमानाय मनो कथां दे रेस्पोंड खायमिया बो गोथै फोर्थ पॉइंट लिविंग थिंग्स रो रेस्पायर इन द सेंस अफ सिंपल बाबे आंसरनो बरो हामानाव हामा रहरो किन्तु गोथै जिनिस हामा रहरो एबा हामा नाया फोर्थ पॉइंट लिविंग थिंग्स रो बरक एक्सक्रीट खायो बोलते बरक बरनि शरीरनि जत हामिया मैलानो बरक खिबिउ किन्तु जे नॉन लिविंग थिंग्स जे गोथै जिनिस रो बरक निजिनि शरीरनि काहामनोबो खिबिया हामियानोबो खिबिया आमपरे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज सैजाक दङ लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस माने न जे गोथां जिनिस ब निजिनि हाय शरीरनो तैसा प्रोड्यूस खायमोन तैसा खालाममानो जेमनि आमा ननो सलामका एबा कायसा सैनो सलामका एबा कायसा मखरानो सलामका किन्तु कायसा गारि तैसा गारिनो सलाममांला सो गोथां जिनिस बरक सब समयनो निजिनो रेप्लिकेट एबा रिप्रोड्यूस खायमानो गोथै जिनिस जीवनो माया सो ओ कयेकटा पॉइंट जरिनो नरक कुनो एकटा ऑब्जेक्ट नुखा हाके ब गोथां ओ जिनिस ता जरिनो नरक नुया हाके ब गोथै ओमनों द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स नेनो ताकजों सिनि फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन थालायानो दा न्यूट्रिशन मीनिंग ताम जों बुजिलायग्रावानो अजा सैजाक दङ एनर्जी इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस माने नोंताम बुजिखा जत गोथां जिनिस ब थाङै जरिन तंनाखौ बताम नां एनर्जी नां फान नां शक्ति नां किन्तु कायसा गोथै जिनिस बतो गोथै न ब कुनो एनर्जी नांया सो अजा न्यूट्रिशन माने बेसिकली कायसा गोथां जिनिसनो गोथां तंना बगै जे लाइफ प्रोसेस आमनों न्यूट्रिशन नै होनो नेक्स्ट पॉइंट जों नायलियानो लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड सो गोथां जीव र जरिन गोथां तंनाखाय बरने हयते बर माने ओ न्यूट्रिशन नानाय एबा फूड नानाय बर ओ एनर्जी ओ जगा सैजाक तंखा सरी ओ जगा सैजाक तंग जे गोथां जिनिस र बरनि जे फान एबा जे एनर्जी बर फूड नि हयते मानो Tabuk food le tamba. What is food? Rosa sejak tonga food is a kind of fuel which provides energy to all living organisms. Mana nam bitam buzika food eba je samu umo kaisa fan eba shokti kaisa fuel je sungno energy provide khe joto living organism no ta amne ang analogical eba buni gana gini kaisa example no kaisa gari bo cholina ko bo energy na
딱 에너지 볼때 에너지 또 그마 rokomni tongo tabuk nunggarino to maito sarimiya but energy no nung mane shakti eba energy mane kaise gari no nung energy le daimano in the form of petrol or diesel ambe bo soliu kam soliu ahikino nini je living organism robo borobo jorino soli thana ngake borobo tamna borobo fuel nong eba energy nong ma energy sini bakri tumani form of hai food ni form of samung ni form of hai so sung bujleana food je ne jamamo tam ojaga emne puila ojaga zakha ojaga sejak tong sorry 1 minute ojaga actually oja point oja line je sejak tong ma actually nutrition ni definition ojak nangno kisa porikhnarna the process of acquiring food and utilizing it to get energy is called nutrition aminor tam bujikha the process of acquiring food nutrition ni definition kintomo tamsoi the process of acquiring food emon process jini hoite nang food no nanani rungu ampore sija tong and utilizing it te amno nang use khaina nango use khayo nang no food no bahikele nang utilize khai no food no le bahi utilize khane ba nang sound utilize khane bele je kono living organism phano food no to sanai nyobo so food no nang sanai amar sama pore tamane ne you will get energy phan mane ajon এই of process no sung nutrition ne hono so basically nutrition tamo it is a life process and it is basically acquiring of food no nang nawo bono sao te amne hoite nang tamna energy now energy bai nang tang khai nang kathang tongo energy krike nang uthanya ke uthanya abarse next point naliana oja sijak tongo food is an organic substance the organic mane tam buji khanoro organic mane emon substance eba emon manoi je kathang ni hoite kathang jinis ni hoite nang je manmani mane no sung organic mane যেমন চিনি যে কাথাং জিনিস সংতাম হলো সং অর্গানিজম নে অর্গানিজম এবা অর্গানিক যে কাথাং জিনিস নে হইতে যে মানি ফাইমানি আমনো সং অর্গানিক নে আমো কাছে নিনি সরিনি থৈ পানংথুন নিন সরিনি খক্তি পানংথুন নিন সরিনি বাহান পানংথুন বেকেং পানংথুন যতনো বনো অর্গানিক নি খবজানাই বিকজ অ মানি যতনো কাথাং জিনিস নি ফাইও so basically ojaga sijak tongo food kaisa organic substance food mano je sung samung sung je food je sung samung ni samani am jotno organic mane kathang jinis ni phayu jemon mai tam ne hoite pai mai phayo mai bu phang ne hoite ni je mui kuthung tam ni phai mui kuthung phayo joto kathang mane ni hoite no ni tomato bu phang mai bu phang nini alu bufang deroso bufang taitam tamo kosoi bufang etc burjon ko thangle ambagino samno to saw ambagino food no sung organic substance ne hono ampores next sung point ne lena sini je food ni hinjang sung punyan buji khamo to organic substance ko thang jinis ni phayo ampore phano food no sung nailiana tebo bujlena food tamo eba samung tamo oja sijak tongo iko point sorry oja giza dakbulen bang thangkha the simplest food is glucose joton sai sadharan samung ga kai glucose bu amno sung simple sugar bo ne hanpu ngo tabu glucose le tamo eba simple sugar le tamo oja sugar mane no sung generally bujibane chini ya simple sugar eba glucose mane no sung je sini cereals ni hoite man tak cereals mane tamung jauka cereals mane sungje basically je muni se bisi tamno saba muni se bisi sung jau mai no amo sung akha tipra eba je notice tonai ba west bengal tonai boro amo sar je bayro tonai boro india onko je central india ro tonai boro tam sa boro moida eba gom sao am bisa muni se bisi amon jable amna ata slam sao ai slam sao e amono sung cereal ni for example anon sarisina mai sin ba cereal hindi wala no ba ke gom eba ni gom bong ba cereal moida eba ata manta
amni porikha baksan bagi ke to mogdam bong bagi cereal and baksan bagi ta alu ponche se cereal alu no ponche se borok ata salamai sa so o jaga omon rok no sung cereal ni hono te o cereal logo je manmani je chemical no sung generally glucose ni hono te glucose no sung simple sugar bo ni hono amo je sung samani chini je sung chini mana sugar ya amno sung glucose ni hono abro sung next line for layer no jaga a more complex food is starch which is in bracket as a result made of glucose mano sung o jaga tang saka glucose mane kaisa simple sugar kintu tebo complex sugar tegi complex sugar kam ka starch fu am kuni ya confusion na nangya kwbangma glucose molecules eba kwbangma glucose hai chemical mil lai thang lai ka glucose chemical loktam tiar khai starch no tiar khai jemon nang alu khu ka je jinis no nang je tango am no starch aita so kunia starch mane tamo kunia starch mane glucose tamo glucose mane starch susa ko ja simple babe glucose nga kwbangma glucose mil khai starch no slam ka sungta so sung next point to thala yana oja sejak tongo go point the general name given to starch and glucose is carbohydrate so sung generally tam hon biology o starch glucose ni salaya oi sung starch sung thon glucose sung thon borok ni non sung tam ni hnai carbohydrate ni hnai ang joni carbohydrate ni hingka mane no nung buji di ang starch eba glucose ni kok saitung eba asmo joni buji ang kuno chinta krai ang joni carbohydrate hingka mane no ang omono sao tam ni sikang rice eba ang omono ni sao MAIZE maize mane moknam eba omno ni sao WHEAT wheat so o jaga generally noro bujinani carbohydrate mane rice maize wheat laso hunmano potato alu bono hunmano carbohydrate so generally o satoro bujdi carbohydrate mane no mai eba mogdam eba gom eba alu okay sini next point sung khalena oja sijak tongo types of food koi rokomni samung tong gang no pulian side ka sini puila jon je simple samung ka carbohydrate ajaga phayo ni mai phayo mogdam phayo gom phayo tai alu phayo ampre phayo protein mane kunia protein mane basically sung je bahan eba je sung muihan ni mane meat kamno ko sung generally protein ni nung bahan eba meat eba muihan sa khamane no nung protein mannai mai sa khamane no carbohydrate mane amte ma khorta atau muihan bu kongma rokom ni tongo ani hoite manu nung asa ha manu tohan sa ha manu buhan sa ha manu wahan sa ha manu tokti sa ha manu so amo sa ha nung protein mannai mai sa ha gom sa ha modam sa ha alu sa ha nung carbohydrate mannai so okay carbohydrate tai protein no sung bujle kha next rokom ni samung sini tamo fat goza fat mane kokborok bai khe to bufam ne jago bufam mane noktam bujiba bufam mane thok oil amono basically nung thok sa khamane nung tam mane fat mane a thok amo nini horwani phayu mane kaisa plant eba kaisa bufam ne hoite phayu amo sara nini fat to wak ne hoite phayu sini pig ne hoite apore tokhano butong fat kisa ao butong fat so amrong sa nung basically nung oje oil eba je fat no nung mani man next type ni food no sung tam ni hun sung no mineral salt without mineral salt bolte basically oja sao som no sao ta som bolte sung som kaisa no sini bo sung je no ko samani som je sung no pabro nai som amo sara sung kongma som no mano amo tabokang sana to thanglia emne sini je som sung je samani amno ko sung scientifically NaCl ni no eba Na for sodium Cl for chloride so sodium chloride ni no sung o som no sung bon hoite man sung somodor ni hoite man so amo bakaisa sini food sini samung to som gri ke to thos thoya he deba am hoite so next nga vitamin sini o jaga sini samung go carbohydrate simi kri protein simi kri fat simi kri mineral salt simi kri vitamin butong vitamin bon hoite man vitamin kuno mangso tangso ne hoite maya kisa mano to majorly sung mano tamne hoite vegetables eba mui kutung
mui kudung pano je blight lai jin je dalak ajago bisi mano amsara phol phokla je sung fruits je ni hono aro sung vitamins bisi mano ambre sung next ni je type of food tonga zone is important water tui je sung water eba sung H2O je ni mani chemically sampurna H2O ni hono o tui tambaga is important hanga sini sori ni প্রায় 70% এবার চিনি 70% চিনি সরি নি বনো তুই ন চিনি সরিও পুরা 70% কে 100% বিসিং 100% বিসিং 70% তুই ন সনো স্লামো তাই 30% চিনি বাহান বুথই সনো স্লামো কে ও জায়গাও নং কাইসা সেল সুংতো সুংজরন সাইমন সুং ক্লাস নে পড়ি ফেকিয়া সুংজরন সাইমন সুং সেল দা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ লাইফ সাতানো পরীক্ষা জায়গা সুং সাইমন যে কাইসা সেল তামো আ সেল নি 70% যে মাস আমো তুই se tai other 30% amo badbaki mane o jaga ang sa thangli amne nini protein fat dok amo sung ulo salayan sung jebru class 11 no poriu tabu o jagi sa letter patang thanga to next point ang linia na ang kisa pori khnar sen na no o ja sija tonga a nutrient eba je food ni jang na can be defined as an organic or inorganic substance kaisa food tam honbo kaisa organic eba kaisa inorganic substance bo umfu thajingo dangno saka food to organic substance no organic mane no buji ga je living thing no hoite phaine jinis no sung organic ne hono we inorganic substance bo food bo mane no je gothang jinis ni phaya mane ro organic ang buji ga vegetables meat nini rice nini maize etc etc inorganic substance bo sini food bolte nini salt যে মিনারেল সল্ট আমার তো সমুদ্র নয় যে মানে সমুদ্র তো লিভিং অর্গানিজম ইয়া তুই তো লিভিং অর্গানিজম ইয়া তখন সিনি ফুড বলে হ্যাঁ দেবা সো আম বাগিছে ফুড ন অর্গানিক বহন ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্স ও হনো তাই সঙ্গ ফুড ন বড় হইতে মান অজা সিজাক দङ অজা সং সিনি সারাউন্ডিংস নি হইতে সিনি সারাউন্ডিংস বলতে সিনি কানাগিনি যে তংনাই জিনিস যে সিনি এনवायरनमेंट হইতে সং একবার খাইও जों food no sini gana gini ni kholinaw tiklainaw hedba ambu sing we obtain from our surrounding ni tai gai tajing samai जों food sini surrounding no hoite जों obtain khayo just 1 minute sini surrounding eba sini environment hoite sung obtain khayo te bunu sung tamni ba use khai sung bunu use khai sini energy ni source hisabe so sung bunu sini energy ni source hisabe simi use khaya sung bunu use khayo sini sorry ni biosynthesis jani process tomane amno khaina bagi so food ni duita function tongo tamo kaisa kaisa bunu use khayo energy ni bagi tagisa sung bunu use khayo sini sorry ni biosynthesis ni bagi ta biosynthesis when tam bujika biosynthesis mane bio mane biological synthesis mane production mane biological things no produce khina ni bagi sing food no use khayo ta biological thing no produce khina bola tamo oja example jak tamo tamo jemon tissue rok no organs rok no ta bisa produce khina bagi jemon for example nini bahan kasasau ewa nini organs nung to saimia ang bo saimia ke bo saimia but जों everyday কাম খাইতেনি কিসা মিসা bo অনেক কাম খাইবো তো অনেক কাম খাইতঙ্গো সব bo wear and tear এবা কিসা নষ্টঙ্গো गोबां माया किसा मिसा नस्तंगो जेमन कायसा गारिनो साउन्ड थांलो बिनि इन्जिन किसा मिसा तो खराब होनाय आम सिजा गया आस्ते आस्ते सिजा सो ओ जे फूड सनो तामखाय सनो पूजा तो फान रो एनर्जी रो थांग तंना बगै सेकेंड रो सनो बायोसिन्थेसिस माने सिनि जे organs रक सिनि जे tissues रक नस्तंग तो हबो बनो तैसा ठीक करे फिरो जेमन नि कसा साहा कसा हामिया तंबा आमो हामै थांग फिरो ताम बगै only because of biosynthesis amo biosynthesis baking only because of the help of your food okay listen sin next point of failure no as example zaktongo carbohydrate and fats are a type of nutrients used by organism
as source of energy ni bagui use khaijabo sabo carbohydrate kaisa fat kaisa bono sung sahakai sung mannai energy aba oja swijak tongphiro protein tai fat no nung jori sahakai nung amni hoite nung tammannai je biosynthesis ninji sorino slamnani khomota jemon nini bahan no kasasaka slamnai nin thoi kom kha thoi no slamnai nini cell no stong cell no repair khanai organ no stong kha organ no slamrinai yam kha sab khai ni fat by protein khayo abar oja to isa kono bujna na ko carbohydrate suno energy ro kintu amni logi fat bo suno energy ro so carbohydrate ta fat mili hui suno tamro energy ro again suno energy sara protein suno tamro protein suno ro je biosynthesis khainani khomota amni logi again swijak tong sabo fat bo suno tam khai han biosynthesis khaina khomota ro mana no jaga nung sujak bujidi carbohydrate suno energy ro protein ke suno biosynthesis khaina khomota ro kintu fat ke suno tamro energy bo biosynthesis khaina khomota bo ro okay omo baino sini tinini class paikya hambai sini next class khana changlayan